Ito semua program Aksa enggak mungkin macam program ni executive secretary and dalam kai meeting part ong mungkin part ong part manuk seni part sensa enggak man mungkin yang le pakin sungai kan kupi pakin sopi ini Biden jang MPP wa mitiu bung som be bung buk jang som be jang git na aku na he pastor LC soon in charge pastor LC Paumin tunipan program tidak bun dulu wa patinin patpa PP wa visa diploma ibon office hong do the dinga indiun kita bang patpa itu patin kangwa itu sai kawan mo king le ina dam ka patin sia ba hong patin kangwa mo ho king mo dum lang lu king le in sunga taw na ni wa program dam executive na program da ti ika kon do masin patin ku mun ka ika sin do patin ku kay sin do na ding ni kuchi ni som le bu tin tang sun na hi ba sin do nu ni na chil gon pat te bu din pakay tin tieng na gon tan lo ding patin ku ni ta ba sin do patin ku ni ma ni bin chu ti wa ni patin ta le ta ni am ni Sota dua kemudian kalau he tuni tarik 12 Desember 2025 ni kema pakai sacahin patin lo pina dingin pa capa tale kalau kemina kai tapi ni kiman sa do sia patin lang kaya alian kan kini na kiman jadi kita bikin asma na kompleto sia tahem amin for the glory of God of his building Krista Ogun came to God blessed and inaugurated by Elchar Incolam Donor Moderator on Tuesday the 16th of December 2025 in Sunora Amin Part of Sungai Egyptia Hong Katheng Hoa Mimal Hilowa Tiloi Kom Namina Part Ga Mangtin O Jenga Hile Ga Kihetu Chet Lewen Jejo Group Ma Ho Chu Ga Egyptia Jenga Hile Tengle Mimal Part Mang Moy Chut Jok Jenga Hile Part Ong Jenga Hile Iga Man Ji Je Hey, something not one. Chenso na sa ma ho ne tui lo le min si di han Chenso na chang sa Chenso na salat Chenso na salat Chenso na salat bon no ne sel ma e si si ko na ho